Džihad je jedan pojam koji je teško u nekoliko riječi definirati, ali ja ću ipak pokušati ukratko. Džihad, ako prevedemo na naš jezik doslovno, znači ulaganje truda. Dakle, ulaganje truda. Džihad podrazumijeva ulaganje truda maksimalnog u svim vidovima ljudskog života. Dakle, džihad nije ono što određeni krugovi nastoje prezentirati i reći o islamu i o džihadu, da je to neki akt, da je to neki čin, da je to neko djelovanje koje je terorističko, da je to nešto što je kako bi se izrazio, nešto kao sveti rat, pri čemu se služi svim i svačim, nešto što jednostavno odudara od uobičajenih standarda i uobičajenih ljudskih napora. Međutim, džihad je svaki napor koji čovjek ulaže u ime Allaha dželešanuhu da bi uradio dobro. Kada je mirno vrijeme, kada nema rata, džihad je recimo i obrazovati se i učiti i izdržavati Allaha dželešanuhu obaveze. A kada se ukaže potreba za odbranom, kada se ukaže potreba za angažovanje i u vojnom smislu, onda je džihad i to. Selo Šerići smješteno je na planinskim obroncima Vlašića. Njegov zabačeni položaj oduvijek je privlačio one koji su se skrivali pred nekim jačim protivnikom. Tako je u ovom selu za vrijeme Drugog svjetskog rata svoje utočište pred Njemcima našao nakratko i partizanski komandant Tito. Ratna događanja su 1994. godine na ovo područje dovela i mudžahide. Za lokalno stanovništvo oni su bili oslobodioci, jer su nakon teških borbi uspjeli odbaciti protivničke vojne snage s okolnih planinskih visova i time praktično deblokirati selo. Dolaskom ovdje braće mudžahida iz raznih krajeva svijeta zaista nije bio problem i nije se stvarao problem. Dok su braća bila na ovim brdima i dok su branili vjeru islam i ovaj narod, ljudi su i priznavali to istina i dočekivali su i ozarena lica i pomagali su onoliko koliko stvarno more. I osjetila se ona bratska veza između muslimana, istoka i muslimana i Šerića muslimana Bosne. Dakle, zaista je tada došlo do izražaja ona prava bratska veza kada je jedan musliman Bošnjak vidio da je jedan došao Arap da pomogne brata muslimana ovdje u ovim vrletima Bosne i Hercegovine, kada je vidio da jedan Amerikanac koji je musliman ili jedan Francuz, Njemac dođe ovdje i on zaista to je dakle bila jedna slika onog pravog bratstva koje je bilo i koje treba biti u svih muslimana. Šerići su oduvijek bili poznati po svojoj muslimanskoj vjerskoj tradiciji. Stariji mještani tvrde da se decenijama ovdje nije, na primjer, ispekla rakija, što je rijedak slučaj kolektivnog pridržavanja islamskih učenja kod bosanskih muslimana. Danas je lokalna džamija pretjesna da primi sve koji dolaze u nju da obave redovne dnevne namaze. Zato se u selu gradi veća i prostranija. Sabah je vrijeme kada počinje život u Šerićima. Mještani rano ustaju i odlaze na prvu molitvu u džamiju. Nakon obavljenog namaza, neki ostaju u džamiji i uče Kur'an. Sljedbenici živog, praktičnog islama prednjače u svojoj posvećenosti i odanosti islamu. Oni svake subote u lokalnom domu kulture organiziraju druženja i predavanja na kojima se mještani upoznaju sa značenjima i interpretacijama kuranskog teksta. Ovog najveličanstvenijeg gosta mjeseca Ramazana u kome je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje strpljivost vjernicima. A šta je nagrada za strpljivost, braćo moja draga? Nagrada za strpljivost je džennet. Jedna pravda je kod svih propisa i vjera i kroz naroda najosnovnije, a oni je imaju. Ako iko ima, el muđahidi je imaju. Druga stvar, krenuli su, osvajanje bilo
tam iza Mehorića, onak što se zvao, dojdoše, onda ku mu ne gor kuća kod vode, sa kombijom jednim. I onda su popili kahu, bez da ne govorim to, da sam mi častio. Odoše, ostaviše otvoreno. Rekao, zatvorite vrata, pita me onoga. Kaže, vallahi, musliman. Imamo komšija Fehim i ja. Kaže, ti musliman, ja musliman, i sam odoše. A kaki musliman, što mi ne zatvoriste vrata? Kaže, neću. Kaže, Fehimu, šta ćemo Fehimu? Vidiš šta su ljudi uradili? Pa kaže, ne znam ni ja šta je njima, kaže. Vidi, rekao, moramo dežurat. Vidi. To sam ja od njiha dobro sebi primio. I danas dani to ne zaboravlja se dok sam ja živ. Stariji mještani, tradicionalni bošnjački vjernici, još uvijek se privikavaju na novine koje su vjerski i socijalni život donijeli mladi. Iako ima nesporazuma, ovaj oblik prakticiranja islama sve više uzima maha. U selu nema stranaca misionara iz islamskog svijeta. Ali zato ima u Bočinji, selu nedaleko od srednjebosanskog gradića Maglaje. Napušteno selo bosanskih Srba su poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kojim je okončan 4-godišnji bosanski rat, nastanili raspušteni pripadnici odreda El Mudžahidin. To je sada mala islamska zajednica u kojoj stanovnici žive u skladu sa svojim islamskim učenjima. Zajednicu čine Bošnjaci koji su odlučili nastaviti svojim novim islamskim načinom života i islamski dobrovoljci. Nezvanični podaci govore da je 90% islamskih dobrovoljaca napustilo Bosnu nakon rata. Razlozi onih koji su ostali su raznoliki, od islamskog misionarstva do slučajeva kada se neki od tih dobrovoljaca nemaju kuda vratiti ili su u međuvremenu osnovali sa nekom od bosanskih žena svoju novu familiju. Znate, teško je to, nama je bilo vrlo teško taj prelazak iz, da zovemo, vojnički sastav u taj mirni sastav. Ali hvala Bogu, pošto mi spadamo u te društvo gdje je ona odlučila, ta društvo, sve da prelazi iz taj, da kažemo, vojničko obrambeni život, vratimo taj mirni život, onda smo došli u ova sela, alhamdulillah, onda smo počeli da bavimo što trebalo da bavimo u miru. To znači, počeli smo popravljati kuća. Sela u početku bila toliko prijela da je Allah salamet, kako se u narodu kaže, pa smo pokušali da to malo organiziramo, da se čistimo, da se obnavljamo, jer rat je radio svoje u ovoj sela. To je prvo. Onda iza toga pokušali, pošto smo svi bili pripadnici armije, pa sad mobilizirani borci, moramo naći odakle ćemo živjeti. I onda smo sedili, malo dogovorili, ajmo malo poljoprivrede, ajmo malo ovaca, malo krave, imamo pčela i tako počeli smo da radimo. To znači najvažnije sad dokazati, ako smo bili najbolje u ratu, možemo i biti u miru, u trgovina, u poljoprivredi najbolje, jer Allah dželešanu nama će nama pomoći uvijek ako to radimo u ime njega. Život u Bočinji zasnovan je na principima islamske solidarnosti i bratstva. Oni se međusobno zovu braćom i time iskazuju neraskidivost svojih islamskih veza i osjećanja. Bave se sječom šume, poljoprivredom, trgovinom. Kokić Dželal je izbjeglica iz Jajca. Poslije rata se nastanio u Bočinji i vodi poljoprivredno dobro u kojem već sada imaju oko 90 društava pčela i preko 1300 ovaca. Ovdje sam već navikao da živim, tako reći, sasvim drugim životom od mog, recimo, prijašnjeg života. Tako da, iako imam fine odnose sa svojom i rodbinom i familijom i bližnjim i komšijama i tako to, ali ovdje ima nešto što nemam tamo. Prvo, džemat i tako, recimo, još jednostavno islamski život.